پیشنیار او خباتین کوملیا دل او زانینگه امریکیا کاردیولوژی جالی گلک کومن بیشک وجی تپش راست کرن. تو تکلین آبوری ین وان بیشکان به هلبرینرین درمانان ره تنیه. در جهان دنیا خوشی دل سدما مرینه یا یکیه کلسترول بلند سدما سرکه یا حشبونا دامارانه و افجی دبکو ببه سدما قریزا دل آنجی فلچبونه. دما کو 5 سال بری پیشنیار هاتن روزانه کرن جبو بریارا درمان کرنا نخوشا devj tenê hesabkirina rajêya kolesterolê berdam. Şûnê da ji bo destnîşankirina rîska berfirehtir, formulek ku temen, zexta bilind ya xwînê û hemanên din hat pêşniyar kirin. Teneheke ev her du derman jî feyde neke dermanek din yê xurttir û buhatir ku bi navê PCSK9 tê pêşniyar kirin. Gelek şirketin sigortayê kirîna dermanan bîsînor dike. Herê dawiyê da heke pêwîstiya dermankirina kesekî zelal nebe rêbaz testa kalsiyumê ya damara xwînê ya kronîk pêşniyar dike. Ev testa hişbûna damara diyar dike û alîkariya biryara dermankirinê dike. Cûreyek X-ray alavik mîna mamografiyê ye û heqê wê di nava $300 da ye. Ku piraniya şirketên sigortayê boviya dirav nadin. Di lêkolînên mezin ya li ser rûnê masiya an jî omega-3 ya asîdên qelewbûnê encamên tevlîhev diyar kiriye. Babetên cuda ku wekî APA û DHA jî hene. Gora lêkolînek ya li ser 26,000 kesên saxlem hatiye çêkirin ve xwarina rojaneyî ya 1 gramek APA û DHA rîska pirsgirêkên dil an jî kanserê kêm nakir. Lêkolînek din ya ve xwarina rojaneyî ya 4 gram dermanê Amarin Corps ve Scapfeyê test dike diyar kiriye ku ev dermana ji bo nexweşên ku bin rîska zêdetir dane feyda dide. We got a very good, very big study. لگور لیکولین منن گلک باشو برفره نه ویتامین دی و نه جیرونه ماسیان ریسکا پنجشیر آن کریزا دران کمتر ناکن. تو زرارا وان تنه لی فیدا وان جی تنه. جبر ویکی پیشنیارا ما اوا کو حتی پیوستیه که جدی نبه بد بردوامی و نخون. لیکولینا کودناوا nüfusa geçti da derbarê rêjeya hindik ya rûnê masiya xebat kiriye derbarê vîtamîna D de jî lêkolîn kiriye ku ev dermana di nava cîvatê da gelek navdar e. Lêkolîn diyar kiriye ku vîtamîn D rîska qrîza dil an jî kanserê kêm nake.